Let's go! Ljudi, imamo danas ovaj fantastičan mali stan u 22. bicirku u Susnbrunu. Kako vidiš, imaš sve ovdje kompletan tehnički uređaj, fantastičnu kuhinju sa svime. U stanu ostaje sve kako je ovdje na video. Imaš fantastičan parket, podno grejanje svuda. Sa lufterove pumpe se grije, znači stan je u potkrovlju. Ovdje imaš izlaz na ovu fantastičnu malu terasicu. Sa pogledom naravno na teren za nogomet. Za nogometaše, fantastičan stan. Stan je znači u zadnjem katu. Imaš ovdje ovaj hodnik i iz hodnika ulaziš naravno na lijevoj strani imaš jednu malu spavaću sobu, tu su suštini pola sobe. Dalje dolazimo naravno u spavaću. Pogled, naravno, znači za poslijepodne imaš ovo sunce, ovaj već šank kompletan ostao tu. Ako nećeš, onda ćemo mi to naravno sve znači da sklonimo, nikakav problem nije. Kod nas sve može. Onda dalje dolazimo ovdje u jedan isto šankram. Možeš tu da staviš mašinu za prat i sušilicu. Ovo isto jako lijepo ostaje kompletno u stanu. Stan je u suštini gotov, znači za iznajmiti. Naprimjer za čerku, ako ti čerka ili sin ovdje studiraju, bila je optimalna varijanta. Ja, isto toalete, jako je lijepo napravljeno, također. Imaš kupatilo sa tušom i dole ti je anšlus za mašinu. Ja, sad momentalna početna cijena je kod ovoga stana 250.000. Garaža ti je isto nije u cijeni, znači ako hoćeš garažu da kupiš, onda znači košta ekstra. U suštini ostaje sve kak je, imaš podrum uz stan, fantastičnu lokaciju, pa nam se javi kod Glasano Partner Immobilien.